Prvo se predstavim. Moje ime je Aleksandar Raško. Bravo! I sve su iste. I sve su iste. Dođi ovo. Ja u majicu nosim nervira svoju devojku. Sedi ovdje. Dakle, Zoran Torbica, ovog otac i prvo Twitter mrežu. Kako čovjek twitterizuje? Znači, zamislite tunel, ambice u tunelu, do kolena ovako u vodi, Do jaja. a red ljudi u belim košuljama dolazi lagano da ih on uhvati. Mi prilazimo prvi, ti će biti taj, dođi. Dođi. Odliči se sa Facebooka i svih njegovih sotona. Odliči se sa Facebooka i svih njegovih sotona. Odliči se sa Facebooka i svih njegovih sotona ikada. Twitterizujete sada, molim se ovom svetu, obrazinama. Pustite mi nastavom. Twitterizovac. Srbija je dobila još jednog twitteraša. Glavno su se otvorimo nalog.